Songthuram Chipupen Outer Borbilla Lonkido King Sangaso to Karbi upon Lang Ropa Putak Katsasong. Karlitang Chitaranjan Das Chikimwamen Pen. Fourth Langfair MEC Cup Football Tournament 2025 Gibibon. Songthuram Chipupen Outer Borbilla Lonkido King Sangaso to Karbi upon Lang Ropa Putak Katsasong. Sarlam The Metanadim Kimi Pegnang ni Uso upon Alom Patinang ni Pualam ki non-si Nanglang Lok Asolo. Lapente Sangprot Kipiawu I make Nangkang Tokatenglu non-kit. Lasan sa chiti ni Pydrock siya da putar Borville Police's outpost kaparlo along Doram Song Chipupepin Pet Bang Cricket Hombang Galiatum upon FIR Kipipon. Kedam Tangani Bangket Hombangaliatum Japons utar Borville along Kedo Anarat Bengaliatum Chingrup si Karbi Radapan Kangton Kanti Kiputot CM upon Kiputot a Jok Mini Karbi Kaido An Chingrup si Ning Kipung Chapaklang Ponsi Center Denki Mob Apampen Nang Chijengsi Hana outpost along Lamhoy people. Lamhoy Kipiamen Tupondas Dipok Day Labe Dasara Das Latum Bangket Hamapan Arona Tengket Inside Nang Vic Nang Jipusi Kachasongati Kai Kabachar Voji Apansi Kam Keklet Lapen PYDC Fuluni Youth Development Committee Lapen KSA Atompen Ningje Pontu Dak Kedo Keng Sanga Soapat Longlealu Aning Tatetsi Dakben Plung Nang Jipuda Councilor Sorapat Chuning Lipo Lapenjong Silatumapan Nep Ingnang Neputi Kachasong Ansusi Ingturpon Jipuda Pachunipon Lapen Golson Bea Hinpen KAAC Keja Pa Lapen Golson Bea Hinpen KAAC Keja Tumapan Kachuning Ripon Tu Sony Alampen Bangkit Tomatumapan Ingnang Wek Nangji Lapen Pulunia Hawara Ratapan Tractor hum troke pinangji jongsik la sonia son pipon pepote kachesong ta chesong nang kopoputa pachinipo Poloni Bendruba Bichentong report Northeast Bay News জন্ম গণমণ্ডল মিলি আজি ইয়াত লৰিংথেপি আউটপোষ্টত আমি আহিলোঁ FIR কাগজখন দিবলৈ তপন দাস দশৰথ দাস আৰু দীপক দে এই তিনিজন ব্যক্তিক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে এইটো আমাৰ দাবী আৰু আমি ইয়াত লৰিংথেপি আহিলোঁ এইটো বিষয়টো লৈ হেঁতে 6 শিডিউল মানে বুলি কৈ আছে 6 শিডিউল কি বিষয়ত আপোনালোকে মানিলে তপন দাসক মই সুধিব খুজিছোঁ 6 শিডিউল যদি আপোনালোকে মানে মাটিৰ অধিকাৰ খুজিবলৈ আপোনালোকে ক'ৰপৰা অধিকাৰ পালে আপোনালোকে 6 শিডিউলৰ ভিতৰত মাটি খোজা অধিকাৰটো আছে নেকি আপোনালোকে চাই লওক ভালকৈ চাই লওক আৰু একবাৰ যদি এনেকা হয় আমি বহুত ডাঙৰ কৰি আন্দোলন কৰিম সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই আপোনাৰ বৰবিলত আমি আহিম কাৰ্বি মানুহ কিমান আছে কিমান নাই সেইবিলাক আমি দেখাম আৰু দীপক দেক আমি এটা ইয়াৰ পৰা ভাবুকি দিব খুজিছোঁ আপুনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEMৰ কাৰণে উঠাব পাৰে নমাব পাৰে সেইটো কেপাচিটি আপুনি ক'ত পৰা পালে কিমান জনসংখ্যা আছে আপোনাৰ লগত ইমান দম যেন আপোনালোকে দেখাইছে কিমান ক'ত পালে এইবিলাক পাৱাৰটো আমি কাৰ্বি বাঙালী ইমান দিনৰ পৰা আমি শান্তিমতে আছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে আহি পেলাই এইটো চিটুৱেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰি আছে নেকি এইটো চিটুৱেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে আপোনালোকে ক্ষমা খোজক আৰু ক্ষমা নুখুজিলে আমি আৰু বহুত ডাঙৰ কৰি আন্দোলন কৰিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু ফৰম ফৰ হিলছ অট'নমাছ ষ্টেটৰ প্ৰেচিডেণ্ট কনভিনৰ আৰু ছেক্ৰেটাৰী তেখেতলোকে আছে তেওঁলোকে ক'ব আৰু 6 মিলিটেণ্ট গ্ৰুপৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰীকেইটা আহিছে আমাৰ লগত একেলগে আমি সকলো কাৰ্বি মানুহ জনগোষ্ঠী আজি পাৰ্টি ধৰ্ম একো নোকোৱাকৈ আমি এই আন্দোলনটো বহাইছোঁ আমি বাইক ৰেলীটো কৰিব আহিছিলোঁ হ'লেও আমি পাৰ্মিশ্যন নোপোৱাৰ কাৰণে আমি আজি লং মাৰ্চ ৰেলীটো কৰি পেলাই আমি ইয়াত লৰিংথেপি আউটপোষ্টত আহি পেলাই এটা FIR কপি আমি দিব আহিছোঁ 3জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিব লাগে বুলি আৰু তাৰপিছত যিখিনি কথা ক'বলৈ আছে আমাৰ জইণ্ট কনভেনাৰে ক'ব তেওঁলোকৰ লগত আপুনি সুধিব পাৰে Karlitang Chitaranjan Das Chikimwamen Pen Fourth Langfair MEC Cup Football Tournament 2025 Gibibon
son silang phera hawarang kangta football kapatu thengnang ji puma thase Bacolor Sport Association na hin pen chapater people sikar lidang Chitaranjan Das Chikimu amen pen Fort Langfair MAC Cup football tournament kapaman po son si chitini phai truck siarani Fort Langfair MAC Cup football tournament kicheng siarni kepaman po nalong nang kachatong dut aluhi sarpo KAACEM mati local MAC Madhuram Lekthi Manpeng Aluhi Kasa Kongchunbang Pankaj Teron Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bokolia Police Station OC Raju Dora Pencenglok Manpeng Kedu Itikidingatu Zedong Fort Langfair MAC Cup Football Tournament kapaman ponalong kicheng sianong itangka suri plikep trophy hinianong itangka suri inkoy trophy ketomanong itangka suri po trophy best goalkeeper anong ilapet Kumada bang pusi goalkeeper ke ong ma anong pathik pon pusi iya Madhuram Lekthi hinpet nang pachinido lapen Fort Langfair MAC Cup football tournament ke paman ponalong Langfair pet kapre ka hawar ben ki team wanong lelu lapen Langfair constituency ka parlo anatum si pathu ponlong chotpo lapen team matuma phan ID mate Aadhaar card sitami langpon po pusi iya ma hinpet pachini pon Laban kitengsi ke pathu ponda ke bolong komaji FC versus Friend Club atum si pathu pon bonta bolong komaji FC atum ki tekbar pega jo bolong komaji FC atum Friend Club atum apan goal isi apum thapon si bolong komaji FC team be je pahai pon develop bolong komaji ben joikim taro report Northeast News Kuliah Higher Secondary School Labangso Patua Klamanong Intensely Langfair MSC Football Cup Tournament Pini bene tung kiceng iglo Lasi Karlitang Chitaranjan Das La Higher Secondary School ang kiceng siya principal lo alang limen pensi itum lanon peneng Intensely MSC Cup Tournament na bangke alang limen pensi nilitum bipon iglo Kirapta hu itum nilihem pakai saramen na bipon lo kiceng siya ningkan la penadun thru Karlitang kuma Assam malong cabinet aparin cabinet minister Sumrohang saramen alang limen ben da bipon iglo lasi peneng abangke nang Chitaranjan Das labangso higher secondary school lo kiceng si principal lo lasi alang limen ben sini tumpineng labangso Intensely MSC Cup bangke bipon iglo tim kon lagi tong timing ko ya nonan join gelo di labangke only Langfair homosti angkang along football club one magitu alang itum hansi itum bangke labangso opportunity sebang pilo achar linang kulo lapenke ladak pensia konili itum langpon po lanon enter MSC Gold Cup itum kecingkonai siam sar tuliram rong hangke hai alang li penon ke pangdak pon enter MSC Cup labangso patubom lo Lasila non dak pensini litum mesena timing vai pon bom lo lasila so MSC tim pena labang so tim pensini litum ming vai pensi inter MSC Cup lo bangke pacepat dum man angkan ben barang ban lo angkan ben banglong le dak ni tu buta rai di du langko la tenga son ai kupilo pita ho la I card di dak address ke do address proof I card pen lang pensi itum labang so club liga bang club knockout bangke bipon la si ningarong tiklo ini pena anamun itum nanga cerap dun dadono la penke na bangso patru nanga lang dun dia tum ta pena anbang ino si ning sampikan lo itum dak lang fer lo stame ke patru ning hang atum dokke kasi lang itum hanta ning kirung konoson lo jate alang itum la bangso ke patru lo betsi ang song dengan ke pali dun thegi apa same ladak masini itu platform people iglo silahan nong ita meni itu patikon dulu nong bangke champion lo bangke championship bangke 40,000 people po lapen ke runner up tu bang 20,000 lapen ke third place tu bang 5,000 lapen best player di high scorer di lapen kapre award people po along with trophy do po lapen ke certificate tu di asi lahan itu ke tikon padu ladak ke continue lo knockout continue si pathu kon po la bangso cek luang bong patang deji pansini tumbori kon kan ate angbong festival tado Durga Puja tado asi un pulodang ke la bangso puja prang sini tumbang la so tournament abang ke paju podeji panai tumbori kon
Sir, inter में सिलों में performance bang made no ide tilang per bang so kita konan ni lalo ili tumke hokpeta bangke hala so angsonga level district levelan ke patu nolong sab so ketiku dudun ko keti bangke da itum well pilok coacher mukhai pilong nedala tum han practice labang so performance tum thik thik da boto asini linon thik piat lo kasa pensi bangko ladak labang so arui pena masih coacher tamini lihang pilo langsung hendak practice ani bang regular duko lalo